ole tuna hianin GM10 Z valve kha company tang khan original kha lo thenga ma se pa thi ron sen tim lo ban kan zo sok che lo wa nei ti hian ron thenga ni ti hian ron thenga chuanin hei pat ki ma chu field ni pu helai mi hi ron theng lo boka chuanin a chung o-ring helai o-ring bel pui ron theng lo ni chu helai o-ring pui ron theng lo wa chuanin a valve spring kan ting chi po kha ron theng lo ta ni ha ron theng lo ta hei hi GM10 mang tang chuan a thadon khop mai tanki lian kha man thei do na chuanin a ron thleng kim lo hi pakhat hi a pat te man ka lo nei sa wangin pakhat hi ka fit chin do ni tu ka fit chin to a hei GM10S ania all model ho kha ni chuanin ei tu na hian air hi in themo ka felawa zale somnga vel seng hi kap pam ta ti hianin i zale somnga seng vela kap pam ta chuanin aw samdana chuanin ei hi hemi azat va vlog tu hi ti hian a po do the ni ti hian a sang na ke po do the ti hianin air hei a khat vek ani a valve ta hen om sa wangin air ni lo chuan ti hian a man thei nga la air hi ti hian a khat sa veka chuan GM10 eng silai po ni se XSM SM Garbin po ni se ni hemi Z valve mang hianin ni bottle lian kha a man thei vek do na ol sam le ma original part te kan ni wangin ol sam takin a man thei chuanin hei hi tu na ka man lai 500cc ni a 45cc po man thei a 58cc po man thei ni ti khanin a tanki bottle chi sang sang ni a man thei ti na ni chu hemi Z valve hianin chuan ol sam me man mi a part hi original hei hi original ani wangin a hemi a housing a hianin ol sam takin a huwa thei me ti khan ka thon ta hei ti hian ka thon ta ni hei GM10 ka soi tong khanin GM10 SM all model kha ni a hei hi kan huwa chinang hei ti hian chuan hetia kan huwa hianin a in mak na lai khule khon be ta hemi school kan persona ta khuanin a in mak na lai zon da khan zuk kil vele mai tur ani kan ki china kan kap chin nga la nge kan GM10 model rim a chuanin hemi Z valve man thei veka ai ti hian ka kap thei ngal to ni hei ti hian ai kap thak thei ni aw sam me hemi GM10 Z valve du tan hianin HND Enterprise eta dor pui sau tui chu cho bazar opposite khanin le turam thoi do ni hi tuna sample kan ti poi a du tan chuanin a le na thei tho aman hi kala soi chiang che thei lawa du kha chuanin ke private number a po WhatsApp pin a biak thei do ni hi GM10 Z valve ania original part vek ania company dang ani lawan mani company tho ania chuwang chuanin GM10 mang tan chuan thulo mom ani bottle lian kha bua thei to do ni chu hei ti hian XSM po ni se SM po ni ro se Carbin po ni ro se hemi Z valve hi a man thei vek to do ni ti kha karon soi duwa chuan a shot kau ni a thae vem do na chuanin a charge thei bok ta heta hian regulator om lo ti hria tur ania hei Z valve stop ania regulator om tel lowa chuwang chuanin helai amoi hianin GM10 ho thatna san chu helai amoi hianin FPSC a up thei mai ta ni hemi kan her tai hianin a ka ka aron na mai ta chuanin hemi kan her lu hianin a ka ka aron zoi ve hra thin ta ni chu a ol sam me ma a ka han tin da du po hianin manin a ti thei vek ani ti kha kan soi du bok ani chu ole ti khanin GM10 Z valve original sample ani ta GM10 mang tan chuan thulo mom tak ani ti kha kan soi du ani chuan kan location kha kan soi le lo konga
kan dor min kha HND Enterprise kan channel mi ang hian ni a chuanin kan location hi tuichun chua bazar hemi tuikwal temple thang vanapa hall temple thanga coffee night an man thinna kami temple thanga khan toite ke ron chuk thanga chumi bazar arsa te sangha te zomna kha lo manga chumi opposite a chuanin kong chaklama kong an chunga khanin iron hoi chawanga HND Enterprise ti kha lo intar mai do ni chuanin he ka channel HND Enterprise mizo version ti hi thir liam mai lo khanin like le subscribe le comment kha milo pek sakulatin share kha azau theng ber kha milo share sak turin kan som du bok cheu ni ti kha kan soile du boka like te subscribe te comment te tam khanin hei thil thar ron ti chobe jan ta ka purum china kan soi tong khanin chu bang chun khalam ba khan tran milo lak pui turin kan som cheu ni ye